Date 30 July 2022 nin Zingkalam ngain August fani Kota akonin railway station Kota zonin kakipat doin Kaloipan station chan ihung thai 2022 July tha Rajasthan field ho insa patna kinzo si kichaya ki kalsung ahi ichi railway station Kota railway station kajut jinglaya kamu do cho hichi a katuna auto toll hi numei ahi in amin hi rekha ahi in ki pa thanum ta in ato si pasal kai win ke ho jong numei khat auto toll na a railway station kain zone nun dam selin Kota railway station kalung tawe कितना होगा सिस्टर? 60 रुपीज़। आई अप्रिशिएट यू। जी मैं बातचीत कर सकता है? हाँ, आपका नाम क्या है सिस्टर? रेखा। रेखा ना। कितना साल हुआ ये आओ तो आप चलाए? 4 years हो गए। 4 years ना। जी। बहुत 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 धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। hichi auto driver nu rekha he ko limpi in amanong asai chu auto hi kumli kan to lai tai ama he graduate he in aum dan hi kolgam mi khang to he ji wa amanong kingoi chona dinga he chi professional line na anei he tai ko limpi zawin itin ke yong railway station sung lama kaloi pa to kahungin azonan railway station kan zonin railway station kalut tai iti chun railway kot kha kakal tha en keima jong train kinga chu keya hedam tia ka vet le ka train anai tapun kapu ho ka kipu in keyong ka thai pheyin agal lama platform number 6 a ka chi in Madhya Pradesh lama kona Gujarat lama kona Hongding Guwahati There express chu kanga in waiting room a ka kicholin train nga to ka komin iti hin video shooting chom cha Kota railway station chanchin ho che kaga la in keiman rong ka train chu kanga en minute ko zo le hongding ahi ki announcement ahong umin cha ka kicho en khachori me thei to ka chon ka donun chom khat jowin train ahongin asunga katowin Guwahati zonin kong kipatai tadasan tu Guwahati zonin kakipat do tawi train chunga kataw hetan kadam le date 1 August le Guwahati dam sela kagarunding he kataw na hin ana lumasohan ulong ala do lu kya ano koy den train chung kataw zawin hiti chen kataw na ding AC3 tires seat number B4 seat number 57 na kapu ho ko koyin keiman ng kapu ho ka kisim tu min tuin Kota kuna kaung chu Lucknow kaphan Lucknow station a kaya kum he Lucknow station K coach to a le
SC 3 tire B4 Chilai Katun Min Lucknow Station Nilalam Pungni Donin Kan Pavin Kota Akona Kayong Train Akun Kong Kumlan Station Lucknow Junction 2 Video ka velin itichun minute som tabang kingading ahi zein Kayong lungmongin kakicholin itichun kawa len dukan khatna kagachiin ne ding don ding kagakiholin gilkilong thim tan ahi क्या है Samsung है गोल्डिंग है वो स्प्राइट छोटा वाला दे 20 रुपया हाँ 20 रुपया वाला 20 रुपया वाला थैंक यू भैया थैंक यू Itichun Lucknow Station kan Khelun date 31 July 2022 nini chan na Kota Akona kahung anini chan na hetan Bihar Gama Bihar Hupi Patna Junction kan Patawin Kimang Kakumlan video coverage chomcha ka abolin Bihar Gam Khantu Dan Teho Kangai Tun Pathin Milung Sit na Teho Kangai Tu In Kimazong Kakihilen Iti chun chom khat set kaga dingin Pathin Kathang Wain Pathin hi Admilung Sit na Mong Nei Lu Hiti Kangai Tun Kimanzong Pathin Kathang Wain Hiti chun Kayong Hinhu Kahin Mangi Patna Station kan Khelun Nila Lamin Phachom Hatsuwin Katihar Junction Kahintai Kota Akona Kahung Animi Chan Ani Tunin time po Hitlang Television 1655 Katihar Junction Kahintai Katihar Junction kan Palga Kayun Kahung kitolun jan kowa keyin hiti chun Coach Behar Bongai Gaon Rangya kitio kan Khelun Pathin Milung Sit Jalin Jan kowa ke boy luhilin sponsor family hon nehin tau pi jing jalun dam selin ke mazong himo na new chajong nei lovin Guwahati Monchu Kahung Hlung Kitai Guwahati using tarikat agos Guwahati Kadunta Kumsang ni lesom ni leni July thaa Eternal Hope Ministry India 10 Rajasthan Gama ho in sa ding itiujo Munni zena anakibui suma anakikipalta zein ei ho jaw na lova ho in sa ta loading ti akigelin ezi chun nakikal sungin dam selin in sunga kachanu cho anadam mo zein lo ina anakayun ahani anabonon ichitay lo chun adang boy na umlehelin dam selin kay mazong tarik li ako na tarik som thum lakhat chanchu kagawai tham lakhat vin ven chu kagawai tham ahin hizong le nei taw pi wa pha cha pakai anga taw na a ikizui jing je vin ke yong kati neu chang hi mon om lovin dam selin Guwahati Hopi mon tarik khat jingka agos kumsang ni le som ni le ni in kong lum kitai hichan kiya pakai mina ipanla naw pakai mina ikalsun naw pakai mina ihilun naw pakai mina iul salun naw pathinin gasu ipi te diu ahi Philippi bungli changsom lathum na solcha polin
ei hat sa pa Krista wanga iza kai bol thei kahi ati bangin ei ho zong ei ho hausan na ei ho chi na ei ho thim na ei ho bol thei na ei ma chai to do di om pui pakain ei pan pi wa pakain ei ki thu pi wa ei ho jong pakai to idin homowa pakai to ito homowa pakai to lam izot homowa ai le I bol mo di om pui ezi chun Eternal Hope Ministry ngai lu a sum le pai hin tu do a ho in sa na dinga hong ki pe do a tha le zung yan lang lung thim le tha ho hin seng zo si advice in bola gal gama ku na phona e hin til ko ho taw na e hin man pi ho nang ho zo se chunga pakai mina ki pa thu kan phongin a he pathinin na chung chi wa mal so mon lang ong hung ding ni kho ho a Rajasthan gama iho in sa hi izo the na divin ha ten pangutin pakai anga tawutin nei lago sumle pa ya jong pangutin hitya chu ikal son jing diu hi let us work together walk to change na ito lo la ki khel na lo ding hi je chun pakayin Eternal Hope Ministry Pathe Buhen Eternal Hope Ministry panla sponsor family ho chu ting le nei tu hom na panla the jong le taw na panla zo siong pathirin aum naw mun chi mal som na buling set ta sa le lagawa pejing ta hen pathin lo pi hen ei ha sa pa Krista wanga iza kai bol thei kahi ti chun ke ma zong railway station akuna kongpat kongpod do in rapido kakila and kaumna chanmari milanpur sangpo apartment zone kachitai Kuya rapido akun atakunin kaumna chanmari milanpur road Jyoti Nagar West Jyoti Nagar Sangpo apartment Kalungin Kakaltawin kaumna first floor Sangpo apartment 1B Kotha bul kapain beldur kamein chomkhat kadingen kaga ngale kangain iti chun kiong lungmongin kachapa lalzaho kot ay nongin kachanu pat Elina hat nun moy alin janu chingno anu dam sela amel kaga amuju kakipa en pathin kathang wa in ichan geya ngai lua ichan gena ei lung si na ei hin ching pa ha chung nung pathin thang wa na le lu pi na ka pe e